Nshuti bakunzi bacu, nshuti z'umusaraba, badukurikirana hirya no hino ku migabane y'isi. Mbaje gushimira Imana yongeye kuturinda twebwe twese aho duherereye naho nawe uherereye. Imana ishimwe kuko ikomeje kugutiza kurama, Imana ishimwe kuko ikomeje kukugirira neza. Tuguhaye kaze mu biganiro byacu bya buri munsi, biganiro byacu tunyuza kuri channel yacu. Turifuza kuko watubera umugisha natwe tukakubera umugisha. Iyi channel yacu nta kindi igamije no kwamamaza ubutumwa bwiza, no kwamamaza gukomera kw'Imana, no kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikorera abantu batandukanye. Ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwacu ni byinshi, iyo mpamvu twifuje kubigusangiza. Kandi ndetse angaha tuzatunyuzaho umwanya w'amasengesho, tubashe gusengera abantu, dusengerane twebwe twese kuko nta kindi twoshobora gukora uretse gusabirana twebwe twese. Twaba twibifurije umugisha mwinshi wewe udukurikirana. Imana ikomeze ikugire neza, Imana ikomeze igusure mu byifuzo byawe byose, mu migambi yawe yose utegura. Imana ikomeze ibane nawe, Imana ikomeze igutindishirize. Wewe urwaye uyu munsi wa none ndashaka kukubwira ngo mwuka w'Imana gusure, mwuka w'Imana kugenderere, mwuka w'Imana gukoremo, mwuka w'Imana agaragare ku buzima bwawe. Iyo ndwara ufite ntabwo ari indwara yo kukwica, ahubwo ni indwara yo kugira ngo imirimo y'Imana yerekane muri wewe. Nawe ufite ibibazo bitandukanye, komeza udukurikirana ahangaha. Ndizera nkuko ahangaha uzakura imigisha y'Imana, ndizera nkuko ahangaha uzakura ibisubizo by'Imana. Ahangaha tuzoba ducisha ijambo ry'Imana, tuzoba tuwacisha ibiganiro bitandukanye, tuzoba tuwacisha ubuhamya, tuzoba tuwacisha ibiganiro biganira ku miryango, biganira ku buzima bw'abantu. Rero turavuze ngo Imana ibagire neza kandi Imana ikomeze ibiyereke. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.